Ubuyobozi bwa AFCM 23 baravuga ko bwakajije ibikorwa byo kumubiriza abaturage mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya Ebola gikomeje gutera impungenge muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi byagiye bitangazwa n'abayobozi bayo, by'umwihariko intumwa ziyobowe na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa mu bya politiki muri ihuriro rya AFCM 23. Hari ubutumwa yatanze ku baturage b'ibihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Byose nibyo tugiye kuganira. Tugiye kubanza kumva ijambo rya Corneille Nangaa, tuhita tubihuza n'ibyatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi tugaruke tujyana natwe ibindi twongeraho. Reka tubanze twumve iri jambo nagerageje kurishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ndasubiramo ibyo twavuze igihe twatangizaga ubukangurambaga bwacu. Icya mbere, ntidukwiye gushyira Ebola muri politiki. Ebola ni indwara mbi kandi iteje akaga. Ebola nta mipaka igira, nta guhitamo abantu ikoraho, kandi ishobora kwica buri umwe wese. Abagerageza gukoresha indwara mu nyungu za politike cyangwa kwibyaza amacakubiri, ibyo nubu kutafata inshingano. Iki si igihe cyo kwicamo ibice, ahubwo ni igihe cyo kwishyira hamwe kugira ngo dutsinde iyi ndwara. Ndashaka kandi gushimira abafatanyabikorwa bose batangiye kudufasha mbere y'igihe. Sinabasha kubavuga bose hano, ariko ndatangira ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rihagarariye ibikorwa byinshi byo kurwanya Ebola. Turashima kandi Croix Rouge n'abandi mashyirahamwe y'ubutabazi amaze igihe adufasha. Ntibigeze baduterana no mu bihe bikomeye. Ndashaka kandi kugeza ubutumwa ku baturage bo muri Kongo, u Rwanda, Uganda, Sudani y'Epfo, Zambia no mu karere kose. Ebola irahari kandi irica. Ntimukagwe mu mutego w'ibihuhwa cyangwa ubwoba budafite ishingiro. I Goma, Bukavu no mu tundi duce twibasiwe, ubuyobozi bwafashe ingamba zikomeye. Hari ibigo byo kwakira no gushyira mu kato abakekwaho uburwayi. Ibi byose biri gukorwa kugira ngo abaturage barindwe no gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. No ku bitaro bikuru hari gahunda yo gutunganya ibice byihariye byo kuvuriramo indwara z'ibyorezo nka Ebola. Izi ngamba zose zigamije kurinda umutekano n'ubuzima bw'abaturage. Ariko kandi kurwanya Ebola bireba buri wese. Tuzashobora gutsinda iyi ndwara ari uko twese tuyirwanyije hamwe. Tugomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda guteranira mu mbaga zitari ngombwa, gukaraba intoki buri gihe no gukurikiza inama zitangwa n'abaganga n'inzego z'ubuzima. Abakozi b'ubuzima bazakomeza kwigisha abaturage buri munsi uburyo bwo kwirinda Ebola. Ebola ni indwara mbi cyane. Tugomba gufatana tukemera inama n'amabwiriza bitangwa n'inzego z'ubuzima ndetse n'ubuyobozi. I Goma, Bukavu no mu ntara bireba. Ingamba zafashwe zashyirwa mu bikorwa mu buryo bukomeye kugira ngo iki cyorezo kitakwirakwira. Murakoze. Ayo namwe mu magambo yatangajwe na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa mu bya politiki w'ihuriro AFCM 23. Ubwo n'ubundi bari mu ruzinduko ari kumwe n'abandi bayobozi, harimo nka guverineri wa Kivu
ya ruguru n'epfo Bahati Elasto ndetse n'abandi bayobozi mu ihuriro AFCM 23 ubwo bari kuvuga n'ubundi ku ngamba zashyizweho zo kwirinda icyorezo cya Ebola, aho yatanze ubutumwa ku bihugu bitandukanye, bwo navuga ku baturage baba muri Kongo, u Rwanda, Uganda, Sudani y'Epfo, Zambia no mu karere kose. Avuga ko Ebola ihari kandi yica, avuga ko ariko ko batagomba kugwa mu mutego w'ibihuha cyangwa ubwoba budafite ishingiro. Avuga no ku bice byibasiwe cyane n'iki cyorezo cya Ebola harimo Goma ndetse na Bukavu. Avuga ko ubuyobozi bwafashe ingamba zikomeye, hari ibigo byo kwakira no gushyira mu kato abakekwaho uburwayi. Ibi byose biri gukorwa kugira ngo abaturage barindwe no gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara ya Ebola. Ibyo ni ibyatangajwe na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa mu bya politike w'ihuriro AFCM 23. Anavuze ko bitagomba gufatwa kangishwa nyine nk'igikanyisho cya politike bari kuvuga kuri iki cyorezo. Byemo biraba mu gihe leta ya Kinshasa ivuga ko imaze gushoramo miliyoni 20. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yashyizeho amafaranga angana na miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije gufasha mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola gikomeje kwibasira uburasirazuba bw'iki gihugu. Aya makuru yatangajwe kuri uyu wa mbere tariki 25 Gicurasi 2026 i Kinshasa na Minisitiri w'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Roger Kamba mu nama y'abaminisitiri yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga yateguwe na African Center for Disease Control and Prevention. Roger Kamba yavuze ko aya mafaranga ari ikimenyetso gikomeye cy'ubwitange bwa leta ya Kongo, agaragaza itandukaniro nuko ibyorezo byabanje byakemuwe mu buryo bamwe banenze ko butari buhagije. Yongeyeho ko aya mafaranga ari uruhare runini muri gahunda rusange yo kurwanya Ebola ku rwego rwa Afurika, ifite agaciro ka miliyoni 319 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare y'icyorezo kugeza ubu iracyateye impungenge, mu gihe raporo yatanzwe ivuga ko barurwa barenga 200 bakekwaho guhitanwa na Ebola, mu gihe abarenga 900 bakekaho kwandura. Abantu hafi 1600 bari gukurikiranwa nk'abahuye n'abanduye, ndetse nibura 145 bari mu kato kwa muganga mu duce 11 tw'ubuzima two mu ntara za Ituri, muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Nk'uko Roger Kamba yabivuze, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni cyo gihugu kibasuye cyane n'icyorezo, ndetse yagarutse ku rupfu rwa muganga wari ku murongo wa mbere wo kuvura abarwayi ba Ebola wapfuye umunsi umwe mbere y'iyi nama. Hagati aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo watangaje inkunga ya miliyoni 15 z'amayero igamije gushyigikira ibikorwa byo kurwanya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda, nkuko byatangajwe na Hajar Lahibibu. Iyi nkunga izifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi bwihuse, kongerera ubushobozi bwo gukumira icyorezo ndetse no gufasha uturere twibasiwe. Ibi nyamara nubwo biri kuba, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igatangaza ibi, umutwe w'abarwanyi ba AFCM 23 bo bakomeza gutangaza ko leta ya Kinshasa ishaka gukoresha iki cyorezo cya Ebola nk'intwaro yo kugira ngo bisubize ibice biri kugenzurwa n'uyu mutwe w'abarwanyi ba AFCM 23, dore ko n'ibice byinshi byibasiwe n'iki cyorezo cya Ebola ari ibigenzurwa na M23. Ndetse n'ibigenda bitangazwa n'abayobozi batandukanye muri huriro ry'abarwanyi ba AFCM 23. Twarabyumvishe Lawrence Kanyuka bitangaza, ndetse n'abandi bayobozi bakomeje kubitangaza ko no mu byo twanje kumva byatangajwe na Corneille Nangaa. Yavuze ko iki cyorezo kitagomba kwifashishwa nk'intwaro ya politike, ubwo n'uguprofita cyangwa se kungukira mu byago by'abanyekongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yabikoresha nk'ikimenyetso cyo kugira
kugira ngo yigarurire noneho ibice bitandukanye biri kugenzurwa na AFC M23. Ubwo turakomeza kubakurikiranira amakuru y'iki cyorezo cya Ebola hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, yaba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ahantu hari cyane iki cyorezo, ndetse no mu bindi bihugu cyamaze kuba kigaragaramo, by'umwihariko mu gihugu cya Uganda biri kugenda bitangazwa na AFC M23 iri kugenzura ibice byinshi birimo iki cyorezo, ubwo ni muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, ndetse na leta y'Kinshasa noneho ifite igihugu mu nshingano, kuko nubwo ibi bice bigenzurwa na AFC M23 ariko abaturage n'abanyekongo batuye muri ibyo bice, ubwo nabo ibyo baza kuba bagenda batangaza nabyo turagenda tubibabwira. Ni The Quick Times News, ngende Benga Oziana. Icyo ngushishikariza no gukanda kuri subscribe, bakomeza no gusharinga ibiganiro byacu, mbwira ko The Quick Times News turahari ku bwawe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere.